Bûbonaya roja ji dayikbûna Hezretê Mesîh û serê sala nû, Komeleya Rewşenbîrî ya Suryanî çalakîk taybet bi zarokan li bajarê Tirabespiyê li dar xist. û arman ji vê çalakiyê li gorî endamekê ji komîta amadekar got kêfxweşiyê û dilxweşiyê têxin dilê zarokan divan şert û mercên zehmet de. طبعا نحن عملنا اليوم حفلة بابا نويل وهو هدفنا بأنه إسعاد الأطفال وإدخال الفرحة لقلبهم. هەستاین بەڕێخستنی ئەم ئاهەنگی سەنتا کروزە بۆ منداڵان ئامانجمان دڵخۆشکردنی منداڵانە ئەگەر بۆ ساتێکی کەمیش بێت بە تایبەت لەم ڕۆژە سەختەی کە پێدا تێپەڕ دەبین لە ناوچەکانی باکوور و خۆرهەڵاتی سووریا و گێرشەکانی تورکیا بەختەوەرین بە دڵخۆشکردنی منداڵان. فهدفنا هو انه نوصل رساله كمان بانه لسه في خير. Li çalakiyê de jinekê cil û bergên Santa Claus dixwe kirbû û diyarî li zarokan belav dikir. Bêhêviya got kêfxweşiyê têxe dilê wan û rûyê wan geş bike. أحب أعيد شعبي وبهالمناسبة الحلوة. دڵخۆشین لەم یادەدا هیوای باشی بۆ گەلەکەمان و هەموو جیهان دەخوازین لە ساڵی نوێدا هیوای باشی و تەندروزی دەخوازین. كمان أتمنى إنه هالوبا يروح من الشعب ويكون بخير وسلامة وبصحة وعافية. Ji merasîmên pêşwazîkirina sala nû li darxistina ahengan. Bêhêviya got sala nû saleka xweşî û aramî be. Her wiha li herêmên rêveberiya Xweser piştî saleke pir zehmet ji şer û ji belavbûna vîrusa korona hêvî dikin got sala nû saleka aşîtî û aramî be. Dara berekat, Kurdsatî News, Tirabespiyê.